Odisha, a respectable pastor was forced to eat cow dung and forced to make them to drink sewage water. What type of cruelty is going on in this country? In the Constitution of India, Article 25 has given a freedom to the people to follow their faiths. Their conscience, according to their conscience, they have the power, they have the right to follow a religion. And Article 14 and 21, which has given equal rights, equality, and also people's right to life. But today, the question has come around, the challenge has come to the Constitution of India. That's the reason the Mizoram Congress Party today this organized this rally, to protest rally, to condemn the atrocities of the BJP government. Mizoram Congress Party. Mizoram Congress Party. Le, Kong Zoila, meet the Harsan Siam Levin can hold to the two Zomin. CDI General Counsel
Telerose tiene mi pucha pura loro. ZPM सरकार या निपुया अनिल की मंगई CBI होना जनरल कौंसिल ही Telerose. Perciò Telerose campione di Zoran Ciufiliscar con Gianluca Riba pulang dua hi India Roma Cristiante di Giordana. Orang yang wali dan sebarang hal turun, bersuat berterose. Untuk kasih proses, wali berlaku seperti ini yang orang itu terkait dengan Tuhan. Ini yang orang semua tuh, ini yang semua orang itu ini Kongres Parti kan kalau kita, cuma macam ini ya Kongres Parti kan. Dipolitik ke bawah lah, kan dia cuma ini lawan Israel mana? Kan tiada MGNREGA, anu itu nak apa? Amin kagian Hindu betul ni am terkira anu wajib le. State lah Kongres Sarkar nak diayu. Chuan, Tingkana Chuan, Liza Sumbipa Yuhona, Akakal Prito Rani, Pia, Auto, Kan Christian, Kan Christian Putin, answering a to jail. GMG, Hindu Patlan Min, answering a idea, Tango Hara to bed, going down to the money, Haka Joe, Tango Haka to
xuống với các bạn học viên mới khác mà lao chỗ quy ngân nhiều là với nhiều hơn Congress Party để cần được lao chỗ ta đi bị phá cần thua rồi vai cho tôi tên người phiệt sakula cần đuổi đi. Ở chỗ là chỗ ăn PTT vô thành xa General Secretary là Action Miller. 한번 오늘 이거 하요. 이거 스탑 당해.